Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dalam edisi kali ini diundang untuk menghadiri pembacaan kitab Al-Barazanji dalam acara Labbe atau Khatam Al-Quran, yaitu akulturasi yang indah antara kearifan budaya Bugis dan agama Islam. Terima kasih sudah menyimak, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas. Iya, panas dalam. Satu paket. Tidak masalah. Tidak. Assalamualaikum. Ada kalau bilangku Yang kayak enggak. Jago dia teman suruh maka aku kena sing. Padang kalau dendre siapa? langsung kena. Ada perlunya. Tadi dipanggil dicari tadi. Ada lagi. Enggak ada yang tadi cari Ki. Enggak ada Ki. Di mana? Di rumah. Barsanji tadi. Enggak pernah aku di sana. Ada orang di ke sana. Dia bilang tidak ada ke sepedanya, tidak ada juga sepedanya. Apa pisahnya Iya. luar biasa. Luar biasa bisa jadi. Iya, biasa. Ada koleksi ya? Ya, Mas. Iya. Natungi, ya bertapa di mangkuk paling. Naga. Salah nih. Ini tuh kan ini buat duha. Sampai Khatam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini was-zaitun wa turi sinin wa hasal waladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الجنة ونعيم وسعد لما يسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أمتن الله بسم الله يا مستدينا فايد البركات الله ما له الله أوصلني بحمد الموارد وسيئة عليا الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من سنيات الوداع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وجب شكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
Wah, jadi tayo mo dijaga ini nanti apa nama jangan di bawah iya ada di semalam ya. Masuk ke malai. Jangan itu kan kawan dulu. Betul. Tusuk. Iya, mana? Ay, bulu peca ya. Andalat bulu peca. Aga sana. Abba. Aga sana ke Sanggar Belanda. Thank you very much. Mana dia lo. Mana bulu peca